Hi, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. For everyone's new here, my name is Aisha and I'm currently studying in University of Sydney, majoring in software development and minoring in data science. So if you guys clicked this video, I'd like to say congratulations because finally you guys have been offered to study in overseas, and I believe it was your launching childhood dreams to be studying abroad. Again, Alhamdulillah, you guys made it. So in this video, I'd like to share with you guys a list of things that you guys need to bring if you guys planning to study abroad, especially kalau korang semua akan study ke Sydney, Australia. Sebab this is the real footage of me waktu saya first time apply. Dekat airport, saya terpaksa tinggalkan banyak barang-barang yang tak sepatutnya saya bawa, and end up saya terpaksa tinggalkan barang yang saya patut bawa. Semuanya sangat menakutkan. So to prevent that from happen to anyone else, that's why I decided to make this video. Let's jump to the video, shall we? So here, I already made some list of things that you guys need to bring, and I also gonna put a link in my description box for all of the list, full list yang saya bawa waktu saya apply ke Australia hari tu. And in this video, I like to categorize things that we need to bring to 5 section, in which the first one is barang untuk solat, barang untuk beribadah, then pakaian, technical, skincare, and pet food. Barang-barang untuk beribadah. The most important things that I want to highlight is you guys need to bring your Quran. Do bring your Quran, because imagine living a life without a GPS, and Quran is our GPS. Lagi-lagi kalau korang study abroad dekat a non-majority Muslim country, a non-minority Muslim country, and I believe that tak ramai sangat orang yang cakap betapa pentingnya untuk jaga identiti kita as a Muslim, and to get to understand what is the meaning to be a Muslim by starting to bring your Quran and read it whenever you have time, and not whenever you have time. Then read it, understand it every time, every single time. So first one, make sure to bring your Quran. Make sure to bring your Quran during your study, everywhere you go. Some of the things is untuk bawa telekom, sebab kat sana saya rasa telekom tak common. Dia ada tapi dia susah nak cari. Tudung, isi dadah, and sabun setu. Sebab kat sana banyak anjing. Dan boleh je jadi korang terpegang, tersentuh, senang je untuk basuh dengan air tanah. Tapi kalau korang duduk kat apartmen, saya cadangkan bawa sabun setu. Sangat memudahkan. Dan benda ni saya pun nak bawa atau awal dulu. Next category is pakaian. Waktu saya first time fly ke Sydney, ada orang cakap kat saya yang Australia ni dia tak sejuk sangat. So macam tak perlu nak bawa banyak-banyak sangat baju sejuk. But bila saya sampai sana, sumpah benda tu tipu. So bila korang pergi ke Australia, pergi ke Sydney ataupun pergi ke negara-negara 4 musim, tolong bawa korang punya padded jacket sendiri. Sebab to be honest, dekat sana saya tak rasa, kalau dekat Australia dia susah jugalah nak cari, dan dia agak mahal lagi-lagi bila korang beli waktu musim dia. And saya rasa macam dekat Malaysia lagi senang nak cari, dan kat sini ada option bundle. Saya banyak beli barang-barang winter saya dekat bundle. And then heat tag is my lifesaver. Sebab dekat sana, saya tak tahu kenapa, even dalam rumah pun akan jadi sangat sejuk tau. And weather kat sana, dia sangat windy. So saya sangat sarankan korang untuk beli heat tag dekat Uniqlo. Belilah dalam 5, and belilah extra warm one. Lepas tu beli yang warm biasa. Sebab heat tag ni dia sangatlah function tau, because it trap your body heat, and dia lebih selesa compared to bila korang pakai padded jacket saja, sebab dia near to your skin kan. Heat tag ni dia mahal sikit kalau beli dekat Malaysia. So apa yang saya buat untuk jimatkan saya punya duit waktu saya awal-awal nak fly dulu adalah saya beli dekat Carousel, ataupun saya beli dekat any bundle store, any second hand store. Sebab sebenarnya kualiti diorang okey je. Kualiti barang-barang bundle ni, barang-barang second hand ni okey je. Korang need to give it a try, because it saves me a lot bila saya beli dekat bundle. For example, heat tag dekat Uniqlo, kalau korang beli baru dalam 129 to 149 untuk satu, but I get like 100 untuk 5 pasang heat tag.
So, do buy ahead that guys. Stocking, anak tudung, gloves. Gloves sangat penting kalau korang tak tahan sejuk. Lagi-lagi waktu korang nak menaik dekat laptop. Korang punya jari ni akan senang kena, dia bukanlah frostbite, tapi dia lagi cepat sejuk compare to badan-badan korang yang lain. Dan dia sangat mengganggu korang. And then benda penting untuk pakaian adalah korang kena bawa raincoat. Sebab dekat sana, as a student, korang akan banyak jalan kaki ataupun korang akan banyak guna public transportation. Okay, saya nak pakai payung, tapi nanti korang akan bawa banyak barang. And then korang akan, selalunya kalau pakai payung, dia lagi basah lah compared to pakai raincoat. Lagi-lagi kalau bag kan, bawa laptop semua. And kalau korang beli raincoat, saya sangat suggest untuk cari raincoat yang ada zip dekat bahagian tengah. Yang senang lah untuk cabut setiap kali nak naik public transportation. Sebab bayangkan, tengah masa basah tu, korang nak naik public transportation, korang nak kena cabut. Yang cabut, dia sangat rimas dan sangat menyusahkan. And then next one, I would like to suggest you guys to buy boot yang kalis air, kulit, and then dia tinggi paras buku lagi. Sebab apa? Bila korang pakai boot tu, kita panggil khuf tau dalam Islam. And dia sangat memudahkan untuk korang solat. Sebab waktu ambil wudu, korang tak perlu cabut pun kasut tu. And most likely, bila korang nak solat, lagi-lagi waktu kelas, korang kena cari mana-mana spot yang korang boleh solat. And bila korang nak ambil wudu, korang kena pergi toilet dan korang kena angkat kaki kat sink, which is sangat-sangat susah, sangat-sangat annoying. So, bila korang pakai khuf, dia sangatlah memudahkan. Untuk khuf ni, mudah je cara dia. Dia macam one of the rusah yang Allah provide for us untuk mudahkan kita solat bila kita bukanlah bermusafir, bila kita keluar dari rumah. In which, syarat dia kena kulit, dia kena tinggi atas paras kulali. And sebelum korang pakai khuf tu, make sure, pakai kasut tu, make sure korang dah ambil wudu. And sepanjang hari tu, even waktu solat pun, korang tak boleh cabut khuf tu. And if tercabut, then korang kena ambil wudu balik and pakai balik khuf tu. I will put a description link dekat description box untuk korang baca more about khuf. Sebab when I study abroad, benda ni sangatlah memudahkan saya. And saya pasti tak ramai sangat yang tahu pasal khuf ni. Korang mesti tertanyakan, macam saya tahu semua benda ni? Dekat sini saya nak promote Abroad and Beyond, the most function pre-departure program ever. Yes, the most function. Dekat sini saya belajar pasal free travel. Macam nak solat kalau dalam kapal terbang. Apa lagi rohsah yang ada kalau kita nak solat dekat kawasan sejuk dan lain-lain. Bukan tu je, saya jumpa ramai lagi orang lain yang akan fly dekat tempat yang sama dengan saya. Face-to-face diorang pun ramah and most of them memang belajar luar negara. Korang boleh tanya diorang tentang experience diorang as a student dekat luar negara. This is literally not a paid review. Here's the proof of me enjoying every single moment during this program. Buat kata pepatah, benda best kena share. Best yang diorang buat program ni setiap tahun, awal bulan Julai ataupun hujung-hujung bulan Julai. Kalau korang berminat, korang boleh check IG diorang im.euro untuk sebarang update. Let's continue. And then number 3 is a technical part. Kalau technical part, kena sangat-sangat beli universal adapter. Universal adapter ni, dia ada banyak jenis tau. Waktu awal beli tu, saya perasan ada yang RM80, ada yang murah RM18. But sebenarnya RM18 tu dah cukup dah, yang korang boleh dapat dekat Mr. DIY. Sebab dekat sana kita punya plug ni tak compatible. So make sure untuk ada satu lah at least universal adapter. And then please also bring the extension Malaysia. Sebab kalau lah most of your devices dari Malaysia, mudah tau dekat sana untuk guna satu universal adapter and then cucuk korang punya extension, and then dah boleh pakai semua devices korang. Bawa lah dalam satu ke dua extension. Else is like charger, power bank and spare screen protector. Sebab saya punya screen protector pecah dekat sana. Fourth category is skincare and self-care. Dekat sana, dia punya skincare tak variety sangat. Dan saya macam susah jugalah kalau nak jumpa Korean skincare. So, what I do is I'm gonna buy bundle of skincare dekat Malaysia and bawa je dekat sana. Tapi make sure untuk jangan letak dekat dalam korang punya what we call it, hand carry. Sebab hand carry boleh bagi lebih dari 100 je. So make sure any liquid yang atas 100 ml letak dalam check-in luggage. Make sure untuk check benda ni. Sebab kalau lah korang terletak dekat dalam hand carry, diorang memang have no mercy on you. Diorang akan buang je korang punya barang, walaupun korang melayan sikit situ. So don't waste more money. Bawa bidet. Lagi-lagi kalau korang travel dekat negara yang korang kena search lah benda ni, either diorang ni guna bidet or guna tisu.
bawa BD ke mana-mana sebab dekat sana saya tak sure kat mana boleh beli. Tapi lagi senang untuk korang beli je kat Shopee. Ada pelbagai saiz, pelbagai jenis BD dan sangat-sangat function. And then ni memang personal experience. Terpulang pada korang nak bawa tak. Bawa gayung. Just bawa gayung. Bring like 1 or 2 gayung for you guys to use waktu korang dekat rumah. Sebab kat sana dia tak ada pipe. And gayung pun tak common dekat sana. Boleh je korang nak guna mangkuk or guna, tak tahulah guna apa kan. Tapi kalau korang prefer gayung, then please bring gayung. Benda ni macam kelakar, but it is basic necessities. So let's move on. Untuk kat sana, diorang punya sabun anti-bac macam tak common. Contohnya macam Dettol. Selain daripada Dettol, barang-barang yang support Israel ini, diorang tak banyak. So sabun anti-bac is not really common macam kat Malaysia. Kita ada Antibac, kita ada Shokubutsu. Dekat sana sebab saya rasa diorang limitkan barang-barang dari luar. So benda-benda ni jadi sangat-sangat sikit. So, alright, next category, number 5 is pet food atau food in general. So mesti ada yang macam tertanya, patut ke sebenarnya saya bawa banyak sangat pet food? Macam, do I need to bring a lot of pet food? So for me, for my personal experience, korang tak perlu bawa banyak sangat. Make sure just bawa yang cukup-cukup untuk korang sebab tu touchdown atau beberapa hari lepas tu, macam dalam seminggu. Sebab to be honest, nanti korang akan muak je dengan pet food tu. And Alhamdulillah dekat sana senang je nak cari makanan-makanan halal. In my opinion, lagi-lagi kalau korang budak tajaan, I think it's better for you guys untuk guna duit tu dekat benda-benda lain, macam untuk spend dekat barang-barang lain yang lagi penting lah, instead of impulsively buying banyak-banyak pet food. And then this is really important, kalau korang bawa pet food, kalau korang bawa food, make sure jangan bawa apa-apa yang ada unsur daging kalau korang fly ke Australia. Kalau ke UK, saya tak sure sangat, but I will confirm that with my friends. Kalau Korea, Japan, I'm not really sure, I'm so sorry. Tapi kalau korang pergi Australia, make sure ingredients barang tak ada tulis daging, and make sure semua barang-barang yang korang bawa ada ingredient list. Was my friends yang dia bawa keropok leko basah, then benda tu tak ada label and end up dekat sana kena buang. So sangatlah membazir. And then make sure untuk korang list down semua barang-barang dengan ingredients sekali. So I will provide you guys dengan list yang saya dah pernah buat dekat description box dulu untuk memudahkan. So feel free to check it out. Next is barang makanan. Kalau korang suka kicap, bawa je lah kicap. Satu je lah, tak perlu bawa banyak-banyak. Sebab dekat sana kicap agak mahal dan kicap macam dalam $10 kot. Dalam RM30. Kat sini kan macam dalam RM7 macam tu. And then rempah-rempah. Kat sana saya tak perasan sama ada rempah ni ada banyak ke tak. Tapi kalau kita orang bawa daripada Malaysia, and kita orang bahagi-bahagilah. Contohnya macam kita dah tahu kan housemate kita siapa. So bahagi macam, oh dia bawa rempah kari, dia bawa rempah sup, dia bawa rempah ni. Sebab kalau seorang bawa satu, dia akan beratkan beg. Dekat sana susah ke nak cari makanan halal? Alhamdulillah kat sana senang je nak cari makanan halal. Sebab kat sana ramai orang Arab. So kalau contoh lapar tengah malam, diorang ada halal snack pack. So I think makanan halal kat sana pun senang nak cari, Alhamdulillah. And then surprisingly, kalau dekat Australia, dia sangat senang nak cari rempah-rempah. Bukanlah rempah macam daun-daun, contohnya daun sup, daun kari, daun kesuk, halia, lengkuas. Semua benda tu senang nak cari sebab dekat sana macam banyak sangat Asian market, and orang-orang Thailand, orang-orang Vietnamese sangatlah common dekat sana. So untuk rempah-rempah tak perlu pun untuk korang vacuum and bawa, sebab kat sana senang nak cari. Lagi-lagi kalau korang stay area Sydney. Kalau korang stay area Melbourne, I'm not really sure either. But kalaupun, make sure just bawa benda yang necessary. Tak perlu nak beratkan beg dengan benda-benda yang tak sepatutnya. Learn from my mistake. If you guys are Malaysian Muslim girl student planning to study abroad, let's connect with each other. Feel free to PM me on my IG so we can be friends, talk about life, talk about adulthood, talk about Islam and stuff together. Yeah, I think that's all for this video. If you guys have any inquiries, feel free to just write
in the comment section below. Inshallah, we're gonna see you guys in the next video. Bye. Assalamualaikum.